الفلاوين عسلامة نوان السلام على فيديو باسيكا كني داف بخير وعلى خير. كني تواليم ديال لا فيديو اسيقد نخدم ان بولي غوتي سلي بوم دو تير او فور سلام لا غوسيت اروني دي عجبين قيموتي دي. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un poulet rôti avec les pommes de terre au four. J'espère que cette recette vous plaira. Là, je vais enlever le laurier de mon jardin. ثاني وسدو فور ثاني فزيك دونيس يبدا دو سميض. كنوري لي زيبيس بوافغ نوار فلفل افريكان فلفل زكوار بابريكا كركما le romarin c'est bien pour le poulet, le thym, l'ail en poudre, la moutarde, l'huile d'olive, du sel et la crème liquide ou sinon un yaourt nature plus quelques feuilles de laurier en ronde, t-shirt, l'ail et un oignon. داكي ساعتي بالصل تتكزم هكا كيني في 4 ترغى البلاطو. On va préparer la marinade. Là, je mets beaucoup d'huile d'olive, poivre noir, فلفل افريكان, paprika et فلفل زكوار, curcuma, le romarin, c'est bien pour le poulet. الها مليح مليح البولي. داكي نسير زعترة, le thym, l'ail en poudre, تيشيرت ني يزغان. داكي سير نوغ الملح, le sel, la moutarde. Je rajoute à peu près 2 à 3 cuillères à soupe de crème liquide ou sinon un yaourt nature. باش يصيديفك البوليني ويتكاورا باش يرطف. هذا جو ميلونج لو تو داك ترويمت كلش. هاتن لا ماريناد سمحوثيه ثوجد. انا عندي غندهنا كيس البولي ياكي البولي بيان سور سنمتو كتسير ذمثير كليه. هذا ينقاثير كليه. ذاكي ناس خدمه لا ماريناد. Je pique avec un couteau et je mets les tranches d'ail à l'intérieur. Comme ça va donner du goût au blanc de poulet. ذاكيني غتفر الموس سخمرا كي خموجه كيني يعني اشكشم غير داخليس تيشيرت تيجم تيشيرت نيتام مشطوح يتكشم تر داخل باش يسيدي فيك لو غو باش هادي بارفومي لو بولين كنت. هاثي اللي غشعل غاس ديجا الفور باش هادي يحمو à 200 degrés. J'ai allumé mon four à 200 degrés. Je rajoute les feuilles de laurier, je mets à l'intérieur. أسير نوغ تيشيرت داخل نقدر ندير داخل باش نقدر دي بارفومي البولين كون. هاكا تفرشي طح بومان يحمل نعوضنا روبيني كيف اتعدي مثل كل كوادس لي المثوك لي زيبيسني اللي دخل تضفسيت يا تسمير مثل داخل البلايا كيني غندايلا البولي بيان سور كنا نتقرر كل زيبيساكي. داك سخما لو بابي كويسون دام زوارو. Je couvre mon poulet avec le papier cuisson en premier et je rajoute le papier aluminium. داكيني مسخد معاك le papier de cuisson c'est le papier aluminium. jamais تخممت le papier aluminium في فويا زياد نغا في القوت نكونت ويلها يصحى هاثاي ميثغو معاكاكي le plateau يدو غنثرغ الفور. Je couvre mon plateau et je le place au four. Après كني واحد الساعه كني الفور ميت ولا متي روحي بوان البولين كنت تقسمت الكارداكين سوفلا باش غادي دوغي سوفلا البولين كنت غادي حمر سوفلا هاثاي. Là on va accompagner le poulet avec les pommes de terre. داكيني خمرد البوليني تي d'accompagner البطاطا ياكي يزمر ثنت كل بطاطا تزمر في 4. Là je rajoute l'huile d'olive. Je rajoute le thym. داكا سانو زعترة هاكني تواليم. البطاطا كنت تكزم متاع ترققت الا قد تكزم متزورات ناض كوثا بطاطا تكزم في 4. Je rajoute du sel داكا سانو شطحنا الملح.
الفلفل الزكوع بابريكا بوافغ نوار نقصانو غير فلفل افريكان كركوما ابخي لي زيبيس خممت كنو كنتيوا زعما ماشي الا كتخممتها من كيني ما تبغامش تخمم جوست بوافغ سيل اي لو تان خممتيس ماشي اوبليجا تخممتها من كيني لا جو ميلونج لو تو je rajoute l'ail en poudre داك سنوثي شرتني ينغذن نعمو الساعه مثرات فمتد سناث كزمم تسكني تاع رقاقين تاع نوم تاع داخل باش نسيد فيك شطوح لو غو داك نروي كلش جو ميلونج لو تو لا جو راجوت لا بيرسياد داك نسا ميلونج لا داخل الشيرت الفصل المعدنوس et je rajoute de l'eau juste un peu. Je couvre mes pommes de terre avec le papier cuisson. Ensuite avec le papier aluminium. نردس خممت شطح بومن شطح كان نص ملكاسة بيبري بومن. وكنو كتشي دار البطاطا كنت البلاطو خممت لو بابي كويسون ياكي استنمت لو بابي ياكيني الومنيوم يا تبلاصيمت داغني على الفور هاتي ماس خممت هكا كيني البطاطا كنت تدفى غمزنا كيسبومسيت الى فابور هاتي ندات وجد البطاطا نغفض تممت تزيدانت ثبوا voilà le résultat voilà c'est bien cuit. Le poulet aussi, il est parfumé. وديفيغ كني زعما فاد يمسخ معاك كيجري لي زيبيس نير كلي تيشير ثراند يفرد الله يبارك ميم لو بلون بوليني ماشي ذاك يوان اذا قد فرشي طوح لاصوص نداي بول بولينينا غثانو لي بوم دو تيراكي سلام لا غوسيت راه تجربم ماذا كيناوني ديني غتجا كنا ذي لهنا تلويث لا فيديو نظن ما يبغاو حنين ثاني ميرت نولي متقيمي ذي الميتاكرا لا فيديو. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. Je vous laisse regarder la suite.